Kadangkala taside tahu pak biasa-biasa mi bismillah mina baca najaji karena magai Allah memberikan berkah di dalamnya. Kadangkala idi ayat kursi ibaca ke 10 de napa aja tamat-tamat tawe. Nah, sebab magai ayat kursi nami ibaca kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi. Si salah. Angka lalu parru'ya alena natamai setan. Iya. Imam Malik paling ditakuti setan. Magai sandala nami sandala ajunna napakewe macaneke ngokui lalanna kamara mandina komelo ima jenne iya miroi bawangi tau malasaya ni pitang lari masuk setan. Deni ru'ya. Pak Yuli makadang kata tama-tama ngokor melo iburai nasai de muka tugasku. Nasawe milau tulu nasai bana tu sandala aku muala. Pitangnya teman-teman makadang ke sandala ni mamali. Iya kode nasu setan napa korewa mulika. Napa ipendre ko adenge makada sandala na Imam Malik na kiringa paja ni malasa tawiyase. Magai Imam Malik 30 tahun na jenne na sampajang mga ribin na napake mas sampaja subuh mapatamma korawan ni wan.